θέλω να διαβάσουμε δύο εδάφια που είναι πολύ σημαντικά στο 6ο κεφάλαιο της Γέννησης. Do të lexojmë dy paragrafe që janë shumë të rëndësishme të kapitulli 6 i Zanafillës. Και θέλω να διαβάσουμε τα τρία πρώτα εδάφια. Tre paragrafet e para. Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza, djemtë e Perëndis panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura, dhe morën për gratë të gjitha ato që i zgjodhën vetë. Dhe Zoti tha, fryma im nuk do të hahet gjithnjë me njeriu, sepse në shturjen e tij ai nuk është vetë se mish, ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Amin. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αδερφοί μου, είμαστε γύρω στο 1656 χρόνια από Αδάμ. Kanë kaluar disa vite, shumë vite domethënë, dhe jemi rreth vitit 1560 pas Adamit. Στα 1556 εκεί, ο Θεός μίλησε στο Νοέ. Edhe në 1556 para shumë, pra pas Adamit, Perëndia i foli Noes. Οι άνθρωποι πάνω στη γη είναι πάρα πολλοί. Njerëzit në faqen e dheut janë shumë të shumët. Γιατί ζούσαν, όπως είχαμε πει, 900, 800, 969 έζησε ο Μαθουσάλα. Sepse jetonin shumë vite, 800-900 vjet, kurse Mathusala jetoi 969 vjet. Το πρόβλημα όμως, αδερφοί μου, ξεκίνησε, θέλω να προσέξουμε, ήταν η ομοζυγία. Problemi që filloi problemi i madh ishte kur njerëzit vazhduan të futen në një zgjedhje me njerëzit e tjerë. Η Υιή του Θεού τώρα ήταν η απόγονη του Σιθ. Bitë e Perëndisë që quhet këtu ishin pasardhësit e Sethit. Και όταν οι απόγονοι του Σιθ συνδέθηκαν με τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή παντρεύτηκαν τις γυναίκες των άλλων ανθρώπων που δεν ήταν τα παιδιά του Θεού, Kur pasardhësit e Sethit pan bijtë e njerëzve, pra të njerëzve ato që nuk ishin, pra të Sethit quheshin populli i Perëndisë dhe pjesa tjetër ishin populli tjetër, domethënë. Kur u bashkuan me ato, μέσα σε 100 χρόνια αναγκάστηκε ο Θεός να καταστρέψει τον άνθρωπο. Brenda 100 vjetësh që u bashkuan, pra bitë e Sethit me bitë e botës, për 100 vjet Perëndia u vendosi që të shkatërrojë botën. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μεγάλη αγρύπνια, να μην ομοζυγίσουν τα παιδιά μας με πίστους. Ju lutem shumë të jemi shumë zgjuar dhe të kemi kujdes të madh për fëmijët tonë që të mos bashkohen me njerëz jo besimtarë. Πρώτα απ' όλα να τα πάνε στον Κύριο και δεύτερον να παντρευτούν μέσα χριστιανικά. Përpara se gjithash t'i lutemi Zotit për ta dhe të martohen në mënyrë të krishterë. Μέσα λοιπόν σε 100 χρόνια από τότε που άρχισε αυτό το κακό, αναγκάστηκε ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο. Brenda 100 vjetësh, kur u bë kjo, Perëndia u detyrua që të shkatërronte botën. Το χαρακτηριστικό των ανθρώπων ήταν, διαβάστε το 5 εδάφιο. Karakteristika e njerëzve të atëhershëm, domethënë ishte që e përshkruan tek paragrafi i 5. Και διαβάστε από το 5 μέχρι το 10, τα 5 εδάφια. Nga 5 deri tek 10, pra 5 paragrafe. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe që tërsynimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishte gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemrën e vet. Kështu Zoti tha, unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët e rrëshanorët, te zogët e qiellit, sepse pendohem që kam krijuar. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Μάλιστα. Η αιτία τώρα που ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο είναι ότι γέμισαν οι άνθρωποι κακία.
Pra arsyeja që Perëndia shkatërroi botën ishte se njerëzit u mbushin me ligësi, me të keq, domethënë. Και ήταν, λέει, οι διαλογισμοί τους, δεν ήταν μόνο όλες οι σκέψεις τους, ήταν κακία όλες τις ημέρες. Dhe synimet dhe mendimet e zemrës të tyre nuk ishte gjë tjetër veç se e keqja në çdo kohë. Εδώ στο ελληνικό κείμενο λέει και θυμήθηκε ο Θεός ότι έφτιαξε τον άνθρωπο. Dhe Perëndia thot këtu në përkthimin që ka në greqisht, vllai thot se Perëndis ju kujtua se kishte krijuar njeriu. Έτσι λέει στο 6. Και στο 7 εδάφιο λέει ότι εθυμώθη ότι επίησε αυτούς. Θύμωσε δηλαδή ο Θεός. Kështu thot tek 6, kurse tek 7 thot se Zoti thot u zemërua se e krijoi njeriu. Στο 8 όμως λέει ότι ο Νόε βρήκε χάρη. Por tek paragrafi 8 thot se Noe gjeti hir. Όλοι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν μέσα στην αμαρτία και ο Θεός τους εξολόθρευσε εκτός από τον Νόε που βρήκε χάρη. Tani të gjithë këto njerëz pra ishin në mëkat përveç Noes dhe Perëndia të gjithë i shkatërroi përveç Noes. Και είπε του Νόε έφτιαξε την Κιβωτό, ξέρουμε την ιστορία. Dhe i tha Noes që të ndërtonte arkën, siç e dim historinë. Και μπήκαν μέσα στην Κιβωτό ο Νόε, τα 3 του αγόρια και οι 3 νύφες του. Δεν είχαν παιδί μέχρι τότε. Dhe hynë në ark që kishte ndërtuar Noe, atëherë Noe me shoqen, 3 djemtë e tij dhe 3 nuset e djemve të tyre, që nuk kishin bërë fëmijë akoma ato. Και όταν μπήκαν μέσα, περίμεναν 7 ημέρες και μετά άρχισε ο κατακλυσμός. Dhe kur u futën në ark, qëndruan në ark 7 ditë duke pritur dhe ditën e 7 vazhdoi përmbytja. Ο Νόε έφτιαχνε την Κιβωτό 100 χρόνια. Noe bëri që të ndërtoi arkën, ndërtoi 100 vjet. Για να το καταλάβετε αυτό, λέει ότι ο Νόε που γέννησε το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφετ, μας λέει γραφή ότι είναι στο 5ο κεφάλαιο και 32 εδάφιο, ότι ο Νόε ήταν 500 ετών. Që ta kuptojmë këtë, kur Noe lindi Semin, Kamin dhe Jafeti ishte 500 po shohërni i patë adhelfe? 500 ετών. Ishte 500 vjeç. Για να καταλάβετε τώρα ότι είναι έτσι, θα πάτε στο 11 κεφάλαιο στη Γέννηση. Që ta kuptoni këtë që Noe ishte 500 vjeç, kur lindi 3 djemtë e tij, shkojmë te kapitulli 11. Και θα δείτε ότι ο Σιμ είναι, διαβάστε το 10 εδάφιο και το 11. Lexojmë paragrafin e 10 dhe të 11 te kapitulli 11. Ta janë pasardhësit e Semit. Në moshën 100 vjeç, Semit i lindi Arpakshadi pikërisht 2 vjet pas përmbytjes. Mbas lindjes së Arpakshadit, Semi jetoi 500 vjet dhe i lindën bij dhe bija. Μάλιστα. Βλέπουμε αμέσως ότι από τα μέσα σε 100 χρόνια πέφτουν από τα 930 που έζησε ο Νόε, πέφτουν στα 500. Στα 600 μάλλον. Όχι, συγγνώμη. 505 έτη. Δηλαδή έπεσε 400 χρόνια κάτω το όριο ηλικίας μέσα σε λίγα χρόνια. Pra, për shkak të mëkatit, ra mosha mesatare e njeriut 400 sa vjet më poshtë nga ç'ishte. Είναι 102 ετών και γεννάει το παιδί 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Është 102 vjeç dhe lind fëmijën e partin pas përmbytjes. 2 vjet pas Άρα përmbytjes. τον Σιμ τον γέννησε ο Νόε ακριβώς 500 ετών. Pra Semin për Noe e lindi 500 vjeçar, kur ishte 500 vjeç. Και μετά έκανε το Χαμ και τον Ιάφετ. Κοντά τα έκανε και τα 3 παιδιά. Dhe që të 3 fëmijët i bëri afër njëri me tjetrin, bëri pra Semin, Kamin dhe Jafetin. Γιατί είναι 102 ετών 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Sepse është 102 vjet, 2 vjet pas përmbytjes.
Ο Νόε τώρα έκανε το συν 500 ετών, αλλά ο κατακλυσμός ξεκίνησε όταν ο Νόε ήταν ακριβώς 600 ετών. Noe e bëri Semin 500 vjeçar kur ishte dhe përmbytja u bë kur ishte Noe 600 vjeç. Θα δείτε ότι στο 7 κεφάλαιο και 11 εδάφιο θα δείτε πότε ξεκινάει ο κατακλυσμός. Dhe shohim te kapitulli 7 në paragrafin, ποιο εδάφιο είπατε αδελφέ? Στο 7 κεφάλαιο το εδάφιο 10. 11, το 11. 10. Το 10. Και 11, το 10 και το 11. Në kapitullin e 7 shohim se kur u bë përmbytja, pra, paragrafi 10 dhe 11. Në fund të 7 ditëve, ujërat e përmbytjes mbuluan tokën. Në vitin e 600 të jetës së Noeut, në muajin e 2 dhe në ditën e 17 të muajit, në atë ditë turburimet e umnerës së madhe shpërthyen dhe kataraktet e qiellit u hapën. Ήταν λοιπόν 600 ετών τώρα ο Νόε. Pra ishte 600 vjeç tani Noe. Ο δεύτερος μήνας μετράγανε από τον περίπου τον Απρίλιο, ήταν περίπου στα μέσα του Μάη ξεκίνησε ο κατακλυσμός. Vitin e fillonin nga prilli para shumë dhe në mes të majit para shumë filloi përmbytja. Και έπαιξε 40 μέρες και 40 νύχτες. Ku ra shi për 40 ditë dhe 40 net. Τώρα, οι μόνοι που έμειναν πάνω στη γη ήταν ο Νόε και η οικογένειά του. Dhe tani të vetmit që mbetën gjallë mbi faqe të dheut ishin Noe dhe familja e tij. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια ήταν, γιατί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Të gjitha ato njerëz, nuk e dim se sa milion njerëz ishin, sepse ishin shumë njerëz në atë kohë. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πνίγηκαν. Έζησε μόνο ο Νόε και η οικογένειά του. Të gjithë ato njerëz u mbytën në ujë dhe mbeti vetëm Noe me familjen e tij. Τώρα, μετά τώρα το Νόε, Tani pas Noes, θα δούμε ότι οι άνθρωποι βγήκαν από την Κιβωτό και πήγαν και κατοίκησαν. Η Κιβωτό σταμάτησε στο όρος Αραράτ, που είναι στην Τουρκία. dhe shohim se si Noe pasi mbaroi që u tërhoqën ujërat, arka që ishte Noe në të, shkoi dhe ndaloi në malin Ararat që është në Turqi. Και μας λέει η Γραφή ότι κάνει ο Θεός τώρα μια καινούργια διαθήκη με τον Νόε. Dhe na thot shkrimi se këtu Perëndia bën një beslidhje të re me Noen. Θέλω να προσέξετε τις διαθήκες που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο. Dua t'ju jep një kujdes pak beslidhjeve që ka bërë Perëndia me njeriun. Κάποιοι τις ονομάζουν οικονομίες. Disa i quajnë ekonomi, Το ίδιο είναι. e njëjta gjë është. Εδώ τώρα έχουμε από τον Αδάμ μέχρι τον Νόε έχουμε μόνο μία εντολή. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσχωρηθεί στη γυναίκα του. Έχουμε την εντολή του γάμου. Nga Adami deri tek Noe kemi vetëm një urdhër që thotë të lej njeriu baban dhe nënën e vet dhe të bashkohet dhe të bëjnë familjen, domethënë. Pra është urdhri për martesë. Τώρα στο Νόε του δίνει μία δεύτερη εντολή. Tani Noes i jep një urdhër të dytë. Θα του πει ότι ο άνθρωπος μπορεί να τρώει και κρέας και σάρκες, ενώ δεν έτρωγε μέχρι τότε κρέας, γιατί άλλαξαν φαίνεται οι συνθήκες πάνω στη γη. I thot Noes se do të hante dhe do të ushqehej me mish, se deri atëherë njeriu nuk hante mish dhe tani pasi përmbytjes sikur shuan kushtet e tokës. Διαβάστε στο 9 κεφάλαιο από το 1 μέχρι το 8 να το δείτε. Te mund ta shihni te kapitulli 9 nga fillimi deri i kapitullit 9 deri tek paragrafi 8. Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: "Qofshi frytdhenës, shumëzoni dhe mbushni tokën, dhe frika dhe tmerri juaj do të ushtrohet mbi të gjithë kafshët e tokës, mbi të gjithë çojtë e qiellit, mbi gjithçka që lëviz mbi tokë, si dhe mbi të gjithë peshqit e detit. Ata janë lënë në pushtetin tuaj.
Çdo gjë që lëviz dhe ka jetë do t'ju shërbesi ushqim. Unë ju jap tërë këto gjëra, ju jap dhe barin e gjelbër, por nuk do të hani mishin me gjallërinë e tij, domethënë me gjakun e tij. Unë do të kërkoj sigurisht llogari për gjakun e jetëve tuaj dhe këtë do t'ja kërkoj çdo kafshë dhe njeriu. Do t'i kërkoj llogari për jetën e njeriu dorës së çdo vllai të njeriu. Cili do që derë gjakun e një njeriu, gjaku i tij do derdhet nga njeri, sepse Perëndia e ka krijuar njeriu sipas shembulltyrës së tij. Ju pra, jeni pritdhenës dhe shumëzohuni, rrituni me të madhe në tokë dhe shumoni në të. Amin. Μάλιστα. Εδώ τώρα λέει στον Νόε ότι μπορείς να τρως όπως το χλωροχόρτο, ό,τι ζει και κινείται πάνω στη γη. Këtu i thot tani Noes që mund të ushqehesh, sikur ushqehesh me barin e njëm, mund të ushqehesh edhe me çdo gjë që lëviz mbi faqet e dheut. Να μην τρώμε όμως το κρέας με το αίμα μέσα. Por Να të το mos e σπάζουμε ham, δηλαδή να φεύγει το αίμα. të mos e ham mishin me gjakun e tij, me gjallërinë e tij. Pra ta therrim kafshën dhe të dalë gjaku. Απαγορεύει όμως τον κανιβαλισμό, να τρώμε άνθρωπο. Por na ndalon që të ham njeriu. Και όποιος χύσει αίμα ανθρώπου θα χυθεί και το αίμα του. Dhe kush derdh gjak njeriu, do të derdhë dhe gjaku i tij. Άρα λοιπόν έχουμε μέχρι τώρα δύο μεγάλες εντολές. Η πρώτη είναι του γάμου και η δεύτερη του τι να τρώμε και τι να μην τρώμε. Pra deri tani kemi dy urdhërime. I pari është urdhërimi i martesës dhe ky i dyti tani është urdhërimi që çfarë të ham dhe çfarë të mos ham. Κρατήστε αυτές τις δύο εντολές γιατί είναι οι μόνες που κρατάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Mbani këto dy urdhërime sepse janë të vetmet që mbajmë nga Dhjata e Vjetër. Και από τον νόμο του Μωυσέως θα μας απαγορέψει αργότερα τα ειδωλόθητα. Dhe nga ligji i Mojsiut do të na ndalojë më vonë ushqimet të kushtuara idhujve. Δεν φυλάμε τίποτα άλλο από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτές τις τρεις εντολές οι οποίες δόθηκε η μία στον Αδάμ, η άλλη στον Νόε και η άλλη στον Μωυσή ισχύουν μέχρι σήμερα και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές για το Θεό δεν άλλαξαν ποτέ. Nuk mbajmë gjë tjetër nga Dhjata e Vjetër siç tham, përveç se urdhrit që i dha Adamit, urdhrit që i dha Noes dhe urdhrit që i dha Mojsiut. Dhe këto mbajmë pra në Dhjatën e Re dhe të tjerat jo. Παρόλο που ο νόμος του Μωυσέως έλεγε να χωρίζουν τα ζευγάρια και να μην τρώνε διάφορα φαγητά, Pavarësisht se ligji i Mojsiut thoshte që të ndahen çiftet dhe të mos hanë disa lloj ushqimesh. στη Σύνοδο οι Απόστολοι μας συνέστησαν Por në mbledhjen e apostujve, në kongresin që bën apostujt, tek veprat e apostujve, να προσέχουμε την πορνεία, δηλαδή το γάμο όπως τον έκανε ο Θεός, vendosen që të kemi kujdes pra për kurvërinë, domethënë martesën ta bëjmë ashtu sikur e tha Zoti, το πνικτό και το αίμα που λέει εδώ στο Νόε, gjakun të mos ham mishin me gjakun e tij që thot këtu tek Noe, και τα ειδωλόθητα που λέει στο νόμο του Μωυσέως. dhe ushqimet që ju kushtohen idhujve që thot tek ligji i Mojsiut. Για να το δείτε αυτό το λέει στο 15 κεφάλαιο των πράξεων, Që ta shihni këtë e thot tek kapitulli 15 i veprave të apostujve, από το 27 μέχρι το 30. nga 27 deri tek Atëherë lexojmë vëllezër nga rreshti 27. Kemi dërguar pra Judën dhe Silën, edhe ata do t'ju tregojnë me gojë të njëjta gjëra. Në fakt, na u duk mirë frymës së shenjtë neve që të mos ju ngarkojmë asnjë barr tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme. Që të hiqni dorë nga gjërat e krijuara idhujve, nga gjaku dhe nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria. Do të bëni mirë të ruheni nga këto, qofshi mirë. Διαβάστε συγγνώμη και το 24 που με ενδιαφέρει. Atëherë rreshti 24, duke qenë se morën vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të zbatoni ligjin. Na u duk mirë neve të mbledhur tokë me një zemër,
të zgjedhim disa njerëz dhe t'i dërgojmë bashkë me të dashurit tanë Barnaba dhe Palë. Njerëz që μέχρι εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι καταργούν οι Απόστολοι την περιτομή που ήταν στον Αβραάμ και τον νόμο του Μωυσέως, όλα τα καταργούν. Këtu shohim se si e mohojnë rreth prerjen që ishte nga Abrahami dhe e këto stotin peritomi tjalo ka dërguar edhe Και το νόμο του Μωυσέως. Dhe ligjin e Mojsiut anullojnë, domethënë. Και κρατάμε από την Παλαιά Διαθήκη το νόμο του Αδάμ, να προσέχουμε την πορνεία. Dhe mbajmë nga dhjata e vjetër ligjin që u dha Adamit që të mos kurvërojmë. Και το δεύτερο, το Νόε, να απέχουμε από πνικτό και αίμα. Dhe e dyta të mbajmë që të mos ham ushqime të mish të ngordhur, domethënë, dhe të mos ham από τα ειδωλόθητα που λέει ο νόμος του Μωυσέως. Dhe të mos ham ushqimet kushtuar flijimeve që e thot tek Mojsiu. Εάν έχετε αυτό μπροστά σας, δεν θα μπερδευτείτε ποτέ να μπερδέψετε την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Nëse keni këto përpara, nuk do të ngatërroni kur pra dhjatën e vjetër me të renë. Το καταλάβατε αυτό, είναι πολύ απλό και γι' αυτό πήρα ορισμένα σημεία που είναι σημαντικά για να δούμε τι κρατάμε στην Καινή Διαθήκη εμείς σήμερα. Pra, do ta kuptojmë mirë këtë që të shohim pra se çfarë mbajmë sot në dhjatën e re, çfarë mbajmë nga dhjata e vjetër. Οι Απόστολοι ξέρανε πολύ καλά τι να κρατήσουμε και τι να μην κρατήσουμε. Apostujt e dinë shumë mirë se çfarë të mbajnë dhe se çfarë të mohojnë nga dhjata vjetër. Τώρα, μέσα σε λίγα χρόνια από τον Νόε, μετά τον κατακλυσμό, μέσα σε λίγα χρόνια πάλι θα ξεκλίνουν οι άνθρωποι. Tani brenda pak vitesh nga Noe, që doli nga përmbytja domethënë, brenda pak vitesh njerëzit përsëri mëkatojnë. Θα το δείτε αυτό ότι αναγκάζεται ο Θεός να μπερδέψει τις γλώσσες των ανθρώπων. Dhe do ta shohim këtë se si Perëndia detyrohet të ngatrojë gjuhrat e njerëzve. Αυτό είναι στο 11 κεφάλαιο της Γέννησης. Këtë e thot në kapitullin 11 të Zanafillës. Και θέλω, μάλλον θα διαβάσουμε πρώτα από το 10 κεφάλαιο, το εδάφιο 25. Bile të lexojmë përpara në kapitullin e 10, paragrafi 25. Eberit i lindën dy bij, emri njëri prej tyre ishte Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda dhe emri të vëllait ishte Joktan. Μάλιστα. Εδώ μας λέει τώρα ότι οι γλώσσες διαμεριστήκανε, δηλαδή χωρίσανε τους ανθρώπους, όταν γέννησε ο Έβερ τον Φαλέγ. Këtu shohim se gjuhrat e njerëzve u ndanë në njerëzimin kur Eberi lindi Pelegun dhe Joktanin. Από τον Έβερ τώρα παίρνουμε τα εβραϊκά που λέμε, τη γλώσσα των εβραϊκών. Nga Pelegu marrim gjuhën e hebrejve tani. Γι' αυτό λεγόταν Εβραίοι, ήταν απόγονοι του Έβερ. Και për këtë arsye quhen hebrej sepse ishin pasardhës të Eberit. Ο Έβερ, αν θα δείτε, γεννάει το Φαλέρ γύρω στο 1723. Eberi lind Pelegun rreth 1723 nga Adami. Δηλαδή γέννησε το Φαλέρ περίπου το 1723. Pra lindi Pelegu rreth 1723 nga Adami. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι μετά τον κατακλυσμό? E dini se sa vjet lind ky pas përmbytjes?
Από τα 723, αν αφαιρέσουμε τα 656, πόσα μας κάνουν? Κάτσε να το βρούμε κιόλας για να το σημειώσετε. Από το 723, 1723, αφαιρέστε 1656. 67. 67 χρόνια. Μέσα σε 67 χρόνια, αδερφοί μου, αναγκάζεται ο Θεός να χαλάσει τις γλώσσες των ανθρώπων, γιατί ξέκλειναν πάλι. Brenda 67 vjetësh, kaq nuk të doli numri toni. Brenda 67 vjetësh detyrohet Perëndia që t'ju ngatërroje gjuhrat. Ο πύργος δηλαδή της Βαβέλ είναι πολύ κοντά στο Νόε. Στο Νόε. Kulla Babelit Ζει ο Νόε όταν χωρίζουν οι γλώσσες. Έζησε ακόμα αρκετά χρόνια. Është shumë afër Noes, domethënë është gjallë Noe akoma kur ndërtohet kulla Babelit. Αυξήθηκαν τώρα οι άνθρωποι πάλι γρήγορα. Përsëri njerëzit ftuan mbi faqet të dheut shumë shpejt. Και άρχισαν την επεξεργασία του πετρελαίου εκεί στον Εφράτη πάνω. Dhe vazhduan që të përpunojnë naftën në Eufratishin. Εκείνο το μέρος το λέγανε Βαβέλ, όπου αργότερα έγινε η Βαβυλώνα, η πόλη. Atë vend e quanin atëherë Babel, ku më vonë u bë Babilonia në atë vend. Βαβέλ σημαίνει σύγχυση, μπέρδεψε ο Κύριος στις γλώσσες των ανθρώπων. Fjala Babel do të thotë ngatërrim, pra ngatërroi Perëndia gjuhrat e njerëzve. Έτσι ξέρουμε ακριβώς πότε χωρίστηκαν οι γλώσσες στο ανθρώπινο γένος. Dhe kështu e dim pra se kur u ngatërruan gjuhrat e njerëzimit. Τώρα, οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να σκορπάνε πάνω στη γη και να ακολουθάνε πάλι το δικό τους δρόμο. Tani njerëzit këtu vazhduan dal ngadalë të shpërndahen mbi faqet të dheut dhe të ndjekun rrugën e tyre. Και βλέπουμε, αδερφοί μου, ότι ο Θεός τώρα βρίσκει ένα πιστό άνθρωπο που τον λέγανε Αβραάμ τον λέγανε τότε. Dhe shohim se si Perëndia tani gjen një njeri besnik që e quanin Abram. Ο οποίος ο Αβραάμ γεννιέται περίπου στο 1884 από Αδάμ. 1884 από τον Αδάμ. Ναι. I cili lindi në vitin 1884 pas Adamit. Γεννιέται περίπου το 1884. Όταν μιλάμε για Αβραάμ θα υπολογίζεται ότι οι επαγγελίες και όλα στον Αβραάμ έγιναν γύρω στο 2000 π.Χ. και 2000 από Αδάμ. Abrami lindi rreth vitit 1884 dhe kur flasim për premtimet që Perëndia i dha Abrahamit, flasim rreth 2000 vitesh pas Adamit. Θα λέγαμε ότι χρονολογικά ο Αβραάμ είναι ανάμεσα στον Αδάμ και στον Ιησού μας Χριστό. Do të mund të thonim se për sa i përket periudhës kohore, Abrami është në mes të Noes dhe të Jezu Krishtit. Και ο Θεός τώρα αρχίζει να φανερώνει το έργο του. Toni? Ο Θεός αρχίζει να φανερώνει το έργο του. Në mes të kështu thash. Amin. Πες tani më Αντώνη, με συγχωρείς αδελφέ. Ο Θεός αρχίζει τώρα να φανερώνει το έργο του. Dhe tani Perëndia vazhdon të tregojë veprën e tij. Αυτό που είχε πει ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι. Atë që kishte thënë që pasardhësi i gruas do të çoptonte kryet, do të shkelte kokën, domethënë. Ο Θεός δεν βγαίνει ποτέ έξω από το σχέδιο του. Perëndia nuk del kurrë jashtë planit të tij. Επιτρέπει όλα αυτά τα γεγονότα και ξεκινάει τώρα με έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. I lejon gjitha këto çështje dhe përsëri vazhdon me Abramin. Ήταν απόγονος του Σιμ ο Αβραάμ. Abrami ishte pasardhës i Semit.
και απόγονος του Έβερ. dhe pasardhës i Eberit. Και ο Αβραάμ τώρα θα του πει ο Θεός ότι από σένα θα ευλογηθούν, από τα παιδιά σου δηλαδή, μάλλον συγγνώμη, από το σπέρμα σου, από τον Χριστό, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Dhe Abramit Perëndia do t'i thotë se nga pasardhja jote, që do të thotë për Jezu Krishtin, do të bekohen të gjitha kombet. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί μου, έφυγε μακριά από το Θεό. Sepse njeriu iku larg Perëndimit, vëllezër. Πώς θα ξαναπλησιάσουμε το Θεό, δεν ήταν εύκολο. Si do t'i afrohemi më Perëndis, nuk ishte kollajt. Ο μόνος τρόπος που είχαν ήταν έκαναν κάποια θυσία. Vetmja mënyrë që t'i afroheshin Perëndis ishte kur bënin ndonjë flijim. Αλλά ο Θεός είχε διώξει τον άνθρωπο από τον παράδεισο και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό. Por Perëndia kishte larguar njeriu nga parajsa, kishte dëbuar nga parajsa dhe nuk mund të fliste njeriu me Perëndin. Και ο άνθρωπος περίμενε περίπου 4.000 χρόνια να έρθει αυτό το πρόσωπο τώρα, το οποίο θα μας ξανασυνέδε με το Θεό. Dhe njeriu priti rreth 4.000 vjetësh tani që të vijë ky njeri që të na lidhte me Perëndin. Δηλαδή αυτό που χάσαμε, ήρθε ο Χριστός μας να μας ξανασυνδέσει με τον αιώνιο Θεό. Domethënë për atë që humbëm, erdhi Jezu Krishti që të na lidh përsëri me Perëndin. Μέσα όμως σε όλα αυτά τα χρόνια τώρα, Por në të gjitha këto vite tani, βλέπουμε τη γενεαλογία των Αδάμ μέχρι τώρα, shohim gjenealogjin από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ, shohim nga Adami deri tek Abrami και βλέπουμε από πού θα ερχόταν ο Χριστός. dhe shohim se nga ku do të vinte Krishti. Τώρα ο Θεός φτιάχνει ένα λαό από τους απογόνους του Αβραάμ, Tani Perëndia krijon një popull nga Abrahami, domethënë, μέσα από τον οποίο θα ερχόταν ο Σωτήρας. nëpërmjet të cilit do të vinte shpëtimtari. Και χρησιμοποιεί το λαό, θα λέγαμε τους απογόνους του Αβραάμ, γιατί ήταν οι μόνοι που κρατήσανε την αληθινή πίστη. Dhe përdor, do të thonim, pasardhën e Abrahamit, sepse ishin të vetmit që mbajtën besimin e pastër. Και από τον Αβραάμ τώρα ξεκινάει ο Θεός και φτιάχνει ένα λαό, ο οποίος θα ήταν παράδειγμα για μας σήμερα. Dhe nga Abrahami, Perëndia bën një popull i cili është shembull për ne deri më sot. Το παράδειγμα είναι ότι μέσα από αυτό το λαό βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Shembulli është se nëpërmjet këtij populli shohim se si vepronte Perëndia. Βλέπουμε τις αμαρτίες τους, τα ελαττώματά τους, Shohim rënjet e tyre, mëkatet e tyre, βλέπουμε την πίστη κάποιων άλλων. shohim besimin e disa të tjerëve. Η Γραφή μας περιγράφει τώρα αυτό το λαό, αφήνει τα υπόλοιπα έθνη και ασχολείται με αυτό το λαό. Ta shkrimin na përshkruan duke na përshkruar vetëm për këtë popull dhe i lën popujt e tjerë. Είναι στο 14 κεφάλαιο των πράξεων, Është kapitulli 14 tek Veprat e Apostujve. προσέξτε ένα εδάφιο το οποίο μας δίνει την εικόνα όλης της Γραφής, την ιστορία του ανθρώπου. Të shohim, të japim kujdes një para këtij paragrafi që na tregon Είναι πράξεις 14 κεφάλαιο και διαβάστε το 15 και το 16. lexojmë nga 14, 15 dhe 16, kapitulli 14. O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë që ju nga këto gjëra të kota të ktheni te Perëndia e gjallë që ka bërë qiellin dhe unë, detin dhe të gjitha gjërat që janë në ta. Në brezat që shkuan, ai la që të gjitha kombet të ndjekin rrugët e tyre.
Εδώ ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί Këtu apostulli Paul na shpjegon ότι στις προηγούμενες γενιές που περάσανε δηλαδή se në brezat e kaluara δεν ασχολήθηκε ο Θεός με όλα τα έθνη, i la të gjithë nuk u muar pra Perëndia me të gjitha kombet, αλλά τα άφησε να περπατάνε, λέει, στο δρόμο τους ο καθένας. por i la të ecin, thot në udhën e vet gjithë secili. Παρόλο που δεν γνωρίζανε Θεό Pavarësisht se nuk e njihnin Perëndin και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, dhe gjithë secili bënte ç'të donte, ο Θεός τους αγαθοποιούσε, λέει, Perëndia thot u bënte të mira, τους έδινε βροχές, u jepte shiun nga qielli, τους έδινε αγαθά, u jepte të mirat, γιατί έπρεπε να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα για να έρθει ο Χριστός. sepse duhet të kalonte ajo periudhë kohore në mënyrë që të vinte Krishti. Άρα λοιπόν για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού ήταν να εργαστεί με ένα λαό, να δείξει κάποια πράγματα, Por që të kuptojmë vullnetin e Perëndis, ishte që ai të vepronte me një popull që të tregonte mrekullira me te. τα υπόλοιπα έθνη τα αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Kurse kombet e tjera i lënë të bëjnë që të duan, Βέβαια δεν τους άφησε να πεθάνουν από την πείνα, τους φρόντιζε ο Θεός. patjetër Perëndia nuk i la që të vdisnin nga zia e bukës, pra Μέχρι που θα ερχόταν αυτός που θα έσωζε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. por i ruajti derisa të vinte ai personi që do të shpëtonte gjithë njerëzimin. Σας διαβάζω έτσι μερικά εδάφια κλειδιά για να καταλάβετε το νόημα όλο της Παλαιάς Διαθήκης. Do t'ju lexoj disa paragrafe që janë çelësa për të kuptuar kuptimin e Dhjatës të Vjetër. Ο Θεός λοιπόν ασχολείται τώρα με αυτό το έθνος από το οποίο θα ερχόταν ο Χριστός. Perëndia u muar me atë popull me të cilin nga i cili do të vinte Krishti. Και μας αναφέρει την ιστορία αυτών των προσώπων. Dhe na tregon historinë e këtyre personave. Τον Αβραάμ, τον Ισάκ και μετά τον Ιακώβ που γέννησε 12 παιδιά, 12 αγόρια. Na Και ένα tregon κορίτσι. për personat pra për Abrahamin, për Isakun dhe për Jakobin i cili lindi 12 djem. Και ο Ιακώβ πάει στην Αίγυπτο και πήγανε 75 ψυχές στην Αίγυπτο γιατί ήρθε πείνα στη γη Χανaan. Dhe se si Jakobi do të shkonte në Egjipt, nga që erdhi zia e bukës në vendin e Kananit ku ishin dhe vajten 75 persona atëherë. Ο Θεός έχει ένα σκοπό, με αυτό το λαό θα τον χρησιμοποιήσει σαν σύμβολο. Perëndia ka një qëllim me këtë popull, me të lau ton Egjiption les, του Ισραήλ. të Izrael. Perëndia ka një qëllim që me këtë popull të ta përdore si një simbol. Μετά από 400 χρόνια, ξέρουμε την ιστορία, 430 χρόνια ακριβώς, τους έβγαλε ο Θεός και τους ξαναπήγε στη γη Χανaan. Dhe pas 430 vitesh, Perëndia i hoqi nga Egjipti dhe i kthei në vendin e Kananit. Αυτή η έξοδος του λαού Ισραήλ Kjo dalja e popullit të Izraelit έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό για εμάς σήμερα. ka një simbolizim shumë të madh për ne sot. Δηλαδή, όπως έβγαλε ο Θεός το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, εμάς μας βγάζει από την αμαρτία. Sikur e nxori atëherë popullin e Izraelit nga Egjipti, ne sot na nxjerr nga mëkati. Πέρασε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, εμείς πρέπει να βαφτιστούμε μέσα στο νερό. Që e kaloi nëpërmjet detit të Kuq dhe ne duhet të kalojmë nëpërmjet pagëzimit në ujë. Τους πέρασε, τους οδηγούσε η Νεφέλη, Kur i kaloi i drejtonte reja nga lart, η οποία για μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. ku për ne sot kjo reja është fryma e shenjtë. Πέρασαν δοκιμασία μέσα στην έρημο, Kaluan prova në shkretir, όπως εμείς δοκιμαζόμαστε σαν χριστιανοί στη ζωή μας, sikur se ne provohemi si të krishterë në jetën tonë,
και μετά περνάνε στην αντίπερα όχθη, στη γη Χανάν, που για μας είναι ο ουρανός. Dhe pastaj kalojmë në anën tjetër, në vendin e Kananit, sikur kaluan ato, kurse për ne është mbretëria qiellore. Γι' αυτό θα δείτε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι όλοι ευαπτίστησαν, λέει, εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση, οι Ισραηλίτες. Për këtë do të shihni se si e thot apostulli Paul, se si të gjithu pagzuan në Ren dhe në detin e Kuq në ujë. Κρατήστε αυτό το συμβολισμό γιατί είναι κεντρικό συμβολισμός της Αγίας Γραφής. Mbajeni këtë simbolizim, sepse është një simbolizim qendror i të krishterëve. Οι Εβραίοι πήγαν να κληρονομήσουν μια επίγεια κληρονομία. I shkrimit, jo i hebrejt shkuan të trashëgojnë një trashëgimi toksore. Ο στόχος όμως του Θεού είναι άλλος, το μυστήριο είναι μεγαλύτερο. Por qëllimi i Perëndisë është tjetër, pra është misteri më i madh. Γιατί οι Εβραίοι τυφλώθηκαν και δεν είδανε τον ουρανό, ακόμα τη γη Χανάν, γι' αυτοί παλεύουν ακόμα. Sepse hebrejt u vërbuan atëherë dhe nuk e pan qiellin dhe akoma dhe vendin e Kananit se kanë parë mirë, pra atë luftojnë edhe sot. Αυτό τώρα το μυστήριο ήταν σε σιωπημένο, λέει γραφή, δηλαδή δεν το ήξερε κανένας αιώνια χρόνια. Ky mister ishte i heshtur, domethënë nuk e dinte askush. Θα το δείτε, αυτό το λέει στα τελευταία εδάφια στην προς Ρωμαίους επιστολή. Do ta shihni që thot tek paragrafet e fundit të Romakëve. Αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι τελευταίο 16 κεφάλαιο Ρωμαίους, Pra është kapitulli i fundit të Romakëve. το 25 και μέχρι το τέλος. Nga paragrafi 25 deri në fund. Dhe ati që mund t'ju forcoj juve sipas Ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit të matur fshehur prej kohësh të pasosur, por tani u shfaqi u zbulua me anë të shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të përjetshëm dhe u njohën ndër të gjithë kombet për t'i sjellë në dëgjesën e besimit. Ακούστε τώρα ποιον το ξαναλέει στην Εφεσίους το 3 κεφάλαιο και διαβάστε από το 3 μέχρι το 7. Këtë e thot përsëri tek kapitulli tek Efesianët, kapitulli 3 dhe lexojmë nga 3 deri tek 7. Se si me zbulesë ai ma bëri të njohur misterin, sikur se ju shkruan përpara me pak fjalë, duke lexuar këto ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit, që nuk u bë i njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve, ashtu si u zbulua tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës, që jo hebrejt të jenë bashkë trashëgimtarë të njëjtit trup dhe bashkë pjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Amin. Βλέπετε, εδώ πέρα λέει ότι αυτό το μυστήριο ήταν κρυμμένο. Pra siç e shihni, thot se ky mister ishte i fshehur. Δεν ήταν γνωστό σε άλλες γενιές. Nuk ishte ky mister i shfaqur tek brezat e tjerë. Ποιο είναι το μυστήριο? Ότι όλοι οι άνθρωποι και εμείς τα έθνη μπορούμε μαζί με τους Εβραίους να κληρονομήσουμε τον ουρανό τώρα, όχι τη γη Χανάν. Dhe misteri cili është? Misteri është se tani të gjitha kombet bashkë me hebrejt dhe të gjitha kombet mund të shohin dhe të trashëgojnë mbretërinë e qiejve. Και η κληρονομία μας είναι ο ουρανός τώρα, δεν είναι η γη Χανάν. Dhe tani për ne trashëgimia nuk është vendi i Kananit, por është qielli. Αυτό τώρα το μυστήριο δεν το είχαν καταλάβει οι Ισραηλίτες. Tani këtë mister nuk i kishin kuptuar Izraelitët. Αλλά αποκαλύφθηκε στους Αποστόλους και στους προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Por ky mister u shfaq tek apostujt dhe tek profetët e Dhjatës së Re.
Οι Εβραίοι πιστεύανε ότι εμείς τα υπόλοιπα έθνη δεν έχουμε μερίδιο στην κληρονομιά. Hebrejt mendonin dhe besonin se ne kombet e tjera nuk ishin pjesë në trashëgiminë e qiellit. Γι' αυτό και δεν τρώγανε μαζί με τους εθνικούς. Për këtë arsye dhe nuk hanin me jo hebrejt. Αν θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 10 κεφάλαιο, Po të shkojmë tek Veprat e Apostujve në kapitullin e 10, και διαβάστε το 28 εδάφιο. Να δείτε τι λέει στον Κορνήλιο ο Πέτρος. lexojmë paragrafin 28 të shohim se çfarë i tha Kornelit Pietri. Dhe ai u tha atyre, ju e dini se nuk është e lishme që një jude të shoqërohet me një të huaj, ose të hyjë në shtëpinë e tij, por Perëndia më dëftoi që mos e quaj asnjë njeri të papastër atë ndotur. Οι Εβραίοι δεν είχαν, το θεωρούσαν πολύ μεγάλη αμαρτία να φάνε ή να πάνε μαζί με τα έθνη. Hebrejt e shifin një mëkat shumë të madh që të hanë apo të shkojnë me jo hebrejt. Ο Θεός όμως έδειξε στον Πέτρο, θυμάστε με το όραμα εκείνο, Për Perëndia i tregoi Pietrit, ju kujtohet me atë vegimin që i dha, να μην λέει κανένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. që të mos quaj asnjë njeri të ndotur apo të papastër. Γιατί έχουμε τώρα δικαίωμα δια του Ευαγγελίου να γίνουμε όλοι οι άνθρωποι κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Sepse me anë të Ungjillit kemi të drejtë të gjithë njerëzit që të bëhemi pjesëtar të mbretërisë së qiejve. Οι Ισραηλίτες ακόμα για τη γη Χαναάν πολεμάνε και σκοτώνονται. Hebrejt akoma për tokën e Kananit luftojnë. Ο στόχος όμως του Θεού, αδερφοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να φέρει πολλούς ιούς στη δόξα του Θεού. Por qëllimi i Perëndisë në dhjatën e vjetër ishte që të sillte shumë në lavdinë e Perëndisë, shumë popull, shumë njerëz. Και όπως ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και την πίστη του λογάριασε για δικαιοσύνη, Sikur Abrahami, i cili besoi në Perëndinë dhe besimi i tij u quajt drejtësi, i llogarit për drejtësi. του είπε ο Κύριος θα σου δείξω μια γη που θα στη δώσω. Και το πίστεψε. I tha Zoti, do të jap një vend, një tokë dhe e besoi Perëndinë dhe Το ίδιο λέει και σε εμάς σήμερα. Θα σας πάω σε ένα τόπο που δεν έχετε πάει ποτέ, δεν τον έχουμε δει ποτέ τον ουρανό. Të njëjtën gjë na thotë edhe ne sot. Do t'ju qejmë në një vend të cilin nuk e keni parë dhe nuk e kemi parë qiellin akoma. Θα μας πάει όμως εκεί ο Κύριος και εμείς το πιστέψαμε. Por Zoti do të na çojë atje pra dhe ne e besuam. Γι' αυτό είμαστε τώρα τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Për këtë arsye jemi tani bij të Abrahamit nëpërmjet besimit. Και έχουμε και εμείς την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ. Dhe kemi edhe ne premtimin që ju dha Abrahamit. Ο στόχος τώρα όμως, αδερφοί μου, δεν είναι η γη Χαναάν, επαναλαμβάνω, αλλά είναι να μπούμε όλοι οι άνθρωποι, είτε Ιουδαίοι είτε εθνικοί, να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Qëllimi tani nuk është vendi i Kananit, qëllimi për ne, por qëllimi për ne është që të hyjmë në mbretërinë e qiejve, qoftë jude, qoftë jo hebre. Και ο Κύριος δεν ξεχωρίζει από ποιο έθνος είναι ο κάθε άνθρωπος, αλλά τον ενδιαφέρει. Πιστεύει όπως πίστεψε ο Αβραάμ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Perëndia nuk i dallon njerëzit se kush nga ç'komb është, por i intereson që të besojë sikur besoi Abrahami. Όπως χάρισε στον Αβραάμ τη γη Χαναάν, έτσι και εμάς θα μας χαρίσει τον ουρανό. Sikur se i dhuroi Abrahamit vendin e Kananit, kështu dhe ne do të na dhurojë mbretërinë e qiejve. Θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο για να δούμε με λίγα λόγια το σκελετό, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Do të ndalojmë këtu dhe do të vazhdojmë me Zoti përpara radhën tjetër, të shohim, do të thonim atë skeletin e dhjatës të vjetër që është lidhur plotësisht që flet në dhjatën e re për te. Amen. Një pyetje është tek
po te Zanafilla, kapitulli i 9, rreshti 5. Zanafilla, kapitulli 9, rreshti 5. Unë do t'i kërkoj sigurisht llogari për gjakun e jetëve tuaj dhe këtë do t'ia kërkoj çdo kafshë dhe njeriu. Do t'i kërkoj llogari për jetën e njeriu dorës së çdo vëllai të njeriu. Pyetja si do t'i kërkoj llogari edhe çdo kafshë? Ερώτηση πώς θα ζητάει λογαριασμό όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα. Πώς στα ζώα δηλαδή θα το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θα ζητάει λογαριασμό από τα ζώα. Έτσι το έχουμε εμείς γι' αυτό. Όχι. Λέει εκ χειρός παντός ζώου θέλω εξητήσει αυτό και εκ χειρός του ανθρώπου παντός του αδερφού αυτού θέλω εξητήσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας πω πώς το λέει και το κείμενο. Ναι. Ναι, έχει μια σχέση αυτό που λες. Λέει εδώ πέρα από το... Εδώ πέρα λέει ότι από το χέρι του ζώου θα το εξητήσω. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές όταν ο άνθρωπος επέτρεπε τότε και τους τρώγανε και τα θηρία τους ανθρώπους. Γιατί κάποια ζώα... Συγγνώμη, αδερφέ. Ναι. Επίτρεπε ο Θεός να τρώνε και από τα θηρία? Όχι. Τι? Εμείς επιτρεπόταν σαν άνθρωποι να τρώμε ό,τι θέλουμε. Ναι, για τότε λέμε. Αλλά ο Κύριος επέτρεπε όταν ο άνθρωπος δεν έπινε, όταν ο άνθρωπος μάλλον δεν έχινε το αίμα κάτω στη γη, οργιζόταν ο Θεός. Για μετέφραζε και θα σου πω που το λέει αυτό. Συγγνώμη και μια άλλη φορά αυτό. Συγγνώμη. Ναι. Ο Θεός... Όταν δεν χυνότανε το αίμα κάτω στη γη του ζώου και τρώγανε το ζώο πνικτό, ο Θεός οργιζότανε. Kur nuk derdhe gjaku i kafshëve, domethënë në tokë, atëherë Zoti i zemëroi për këtë. Θα σας βρω τώρα ένα εδάφιο να δείτε πώς το έλεγε στον προφήτη Ιεζεκίλ θα πάνε, να το δείτε αυτό. Do shkojmë ta lexojmë pak te profeti Jezekil, ta gjejmë këtë varg. Ιεζεκίλ. Θα πάμε στο 24 κεφάλαιο. Jezekil, kapitulli 24. Ή δεν το λέει αυτό ο Γιάννη το δούμε. Το βρω και εγώ. 24 κεφάλαιο. Και... Περίμενε αδερφές να το βρω και εγώ. Ναι. Kapitulli 24 te Jezekil. Ναι. Για διαβάστε το εδάφιο 6 και 6 μέχρι το 10 να δείτε. 24 κεφάλαιο, έτσι. Ναι, από το 6 μέχρι το 11. Kapitulli 24 tek Ezekil, nga rreshti 6 deri te 10. Prandaj kështu thot Perëndia Zoti, mirë qyteti gjakatar, te nxjerrës ku ka papastërti që nuk hiqet, zbraze pjesë pa hedhur short mbi te, sepse gjaku i tij është në mes të tij, e ka vënë në majtë një shkembi, nuk e ka shkapërdredhur për tokë për ta mbuluar me plur, për të nxitur tërbimin, për të hakmarr, ka vënë gjakun e tij në majtë një shkembi që të mos mbulohet. Prandaj kështu thot Perëndia Zoti, mirë qyteti gjakatar, edhe unë do të ndes një zjarr të madh. Βλέπετε πώς το περιγράφει εδώ πέρα. E shikoni se si e përshkruan këtu. Μέσα λέει στο καζάνι που βάζανε το κρέας ήταν σκουριά. Brenda kazanit që kishin vënë mishin, itane? Σκουριά λέει, σκορία. Ishte papastërti, kishte zënë çmers. Είναι σαν να βάζουμε μέσα στο φαγητό μας σκουριά, γιατί δεν είχαν
σφάξει το ζώο, να χυθεί το αίμα του κάτω στη γη. Si të vënë tek ushqimet tona çmers, sepse akoma nuk e kishin vënë mishin atje brenda, Αλλά το έβαζαν, λέει, πάνω στη λιόπετρα και το έβλεπε ο Θεός. Δεν το έπινε η γη το αίμα. por e kishin vënë mbi një shkem, mbi një gur, edhe shikonte Zoti këtë gjë ta bënin. Και ο Θεός οργίστηκε εναντίον τους. Dhe Zoti u zëmërua kundër tyre. Δηλαδή δεν ήταν απλά μόνο να μην φας το πνικτό, έπρεπε και το αίμα να το πιει η γη. Dhe nuk ishte vetëm që mos ta hanin, domethënë një kafshë të tillë, por që duhej që edhe gjaku të derdhej në tokë. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Kështu thoshte Αυτό δηλαδή εννοούσε αυτό στο Νοέ. Okay. Këtë do të thoshte dhe pyetja për cilën u bë. Δηλαδή, εάν τώρα ο άνθρωπος Pra në qofse njeriu, έτρωγε το ζώο πνικτό në qofse e hante atë kafshën ashtu, ή δεν έχινε το αίμα του να το πιει η γη, nuk e derte gjakun që të binte në tokë, αλλά το άφηνε πάνω στην πέτρα και βρώμαγε στη λιόπετρα πάνω. linte atje mbi gur dhe vinte erë pastaj e qelve. Αυτό βέβαια δεν ήταν καλό, έπρεπε να το πιει η γη, έτσι ήταν η εντολή. Kjo nuk ishte e mirë në sytë e Zotit, duhet që të binte në tokë, ta pinte toka. Και γι' αυτό ο Θεός ζητούσε μετά να εξολοθρεύσει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έβλεπε το καζάνι τους ότι είχε μέσα σκουριά, το φαγητό τους. Për këtë arsye Zoti u zëmërua kundër këtyre njerëzve sepse bënin veprime të tilla, domethënë brenda te kazani i mishit kishte çmers. Όποιος δηλαδή έτρωγε αυτό το φαγητό για το Θεό ήταν σαν να τρως φαΐ με σκουριά. Kush hante këtë ushqim përpara Zotit me këto papastërtit brenda, itane Σαν να τρως το φαγητό σου με σκουριά μέσα. ishte një lloj sikur tash ushqimin tënd me papastërtit brenda. Έτσι ρε φίλοι. Amin. Βέβαια για τον άνθρωπο πάλι ο Θεός θα εκδικήσει, γιατί πολλές φορές εκδικούσαν στην Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι, αλλά εμείς σήμερα δεν φωνεύουμε, στον Κύριο ανήκει εκδίκηση. Amin. Το ίδιο είναι και για τα ζώα. Amin. Kemi një pyetje tjetër tek kapitulli 6, rreshti 6. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër të vet. Adherfe sto exikefalio, sto ekto, exikεδάφια. Ναι. Πάλι στη Γένεση, έτσι. Ναι. Εδώ πέρα μιλάει, είπαμε, για τους... Ναι, σε μας λέει ο Κύριος μετανόησε Όχι. που έκανε τον άνθρωπο στη γη. Το ελληνικό κείμενο λέει ότι ενεθυμήθη ο Θεός. Θυμήθηκε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο. Atëre vëllezër, nuk është kështu e sakta, nuk thotë origjinali greqisht që Zoti u pendua, por që Zoti u kujtua që kishte krijuar njeriu mbi tokë. Και μετά στο 7 που λέει πάλι μετεμελήθη, το ελληνικό κείμενο εκεί πέρα λέει εθυμώθηκε ο Θεός. Edhe στο 7 εδάφιο? Ναι, στο 7 που λέει ναι. μετεμελήθην επειδή επίησε αυτούς. Ναι. Το ελληνικό κείμενο, η μετάφραση αναδρομικότητα λέει ότι εθυμώθη ο Θεός. Ναι. Atëherë te rreshti 7 vëllezër, thot përsëritë një të gjë në fund fare të rreshtit 7, ku ne dhe kemi sepse pendojmë që i kam krijuar, fjala në greqisht atje thot u zëmërua që i krijoi, domethënë me krijesën e tij. U zëmërua me krijesën e tij me njeriu. Ναι. Δηλαδή δεν είπε ο Θεός κακώς έκανα τον άνθρωπο, όπως το ερμηνεύουμε. Domethënë nuk tha Zoti që bëra gabim që e krijova njeriu. Αλλά θυμήθηκε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος έγινε κακός. Por u kujtua që kish krijuar njeriu dhe bëri këtë gabim. Και ο Θεός θύμωσε. Zoti u zëmërua me këtë. Ο Νόε όμως βρήκε χάρη. Δεν θυμώθηκε με τον Νόε. Noeu gjeti i vetmi që gjeti hir në sytë e Zotit, nuk u zëmërua me Noeu. Δεν θυμώθηκε με όλους τους ανθρώπους, με τους αμαρτωλούς. Nuk u zëmërua me të gjithë njerëzit, vetëm me mëkatarët.
Έτσι. Σημειώστε αυτές τις λεπτομέρειες. Rregullojeni pra dhe një herë vëllezër, te kapitulli 6 të Zanafila, rreshti i 6 edhe i 7. Te rreshti i 6 thot, ku ne kemi Zoti dhe Zoti u pendua, nuk është ashtu. Thot, u kujtua që kishte krijuar njeriu mbi tokë, ndërsa te rreshti i 7 në fund fare atje ku thot pendohem që i kam krijuar, thot u zëmërua me njeriu që filloi u përzije me botën. Kemi një pyetje tjetër. Si mundemi të mësojmë fëmijëve frikën e Zotit? Αδερφέ, πώς μπορούμε να μαθαίνουμε τα παιδιά το φόβο του Κυρίου? Τώρα, αυτό το είχαμε πει όταν κάναμε και τα μαθήματα της οικογένειας. Këto pak a shumë i thamë atëre kur bëmë edhe mësimet mbi familjen. Με λίγα λόγια, αδερφέ, να μην... Ναι, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε κάτι που δεν έχουμε εμείς. Nuk mundemi t'u japim fëmijëve diçka të mirë, nëse neve nuk e kemi. Εάν εμείς είμαστε ευσεβείς και φοβούμαστε το Θεό, το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Nëse neve i bindemi fjalës së Zotit edhe mësohemi prej tij, atëherë mund t'u japim edhe fëmijëve. Αλλιώς δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Ndryshe nuk mund t'u apërcjellim fëmijëve. Είναι σαν να πιάσει ένας άνθρωπος θεολόγος που ξέρει πολύ καλά τα θεολογικά. Është si të kapi një njeri një teolog që e di shumë mirë. Αλλά δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Por që nuk ka rilindur dhe nuk e ka marrë ende frymën e shenjtë. Πώς να εξηγήσει στους μαθητές του αυτός ο θεολόγος τη σωτηρία και το πνεύμα του Άγιο, αφού αυτός δεν το έχει λάβει? Si mundet ky teolog për shembull të shpjegojë rilindjen edhe marrjen e frymës së shenjtë kur ai vetë nuk i ka marrë këto, nuk është i rilindur? Πρέπει εσύ να το έχεις λάβει για να το μεταδώσεις. Ti duhesh në radhë të parë që ta kesh marrë këtë, pastaj t'u apërcjellësh fëmijëve. Ο Πέτρος είπε, αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Pietri i tha atij të verbrit, të paralizuarit, atë që kam, atë po ta jap. Για να δώσουμε λοιπόν την ευσέβεια, το φόβο του Κυρίου στα παιδιά μας, πρέπει να τον έχουμε εμείς. Që t'u japim me respektin dhe frikën e Zotit të fëmijëve tanë, duhet në radhë parë që ta kemi neve. Και το παιδί μας το καταλαβαίνει. Edhe fëmia pastaj do ta kuptoj. Τώρα το κάθε παιδί είχαμε πει ότι έχει και το χαρακτήρα του, είναι άλλο θέμα αυτό. Tani çdo fëmijë ka karakterin e vet, kjo është tjetër çështje. Εμείς όμως όταν το ζούμε, εμπνέουμε και τους άλλους. Neve rëndësi kjo ka që kur rrojmë edhe neve në këtë mënyrë, me respekt, me kulturë, me frikën e Zotit, atëherë kemi edhe mundësinë që t'u japim edhe fëmijëve. Amin.